Masende yafashije ibyo ashoboye kuko ni kenshi nakoze indirimbo nyinshi ntazirishe ntatanze amafaranga wasanga yavuze indirimbo ni samire ngaha mugabo ugatewe rero ntacyo kuri umwana w'umuhenda gutwikira kore ku mafaranga make nawe kore kuri 50,000 indimbi yakorwa ku 200 numva ko bagufashije ako yamfashije ibyo ashoboye kandi ndamushimira cyane gose ariko niwe yanatumye this time bandinga shaka ko abarundi twumve ko hari ibintu maybe barondera mu Rwanda mu bundi bihari nta mpamvu yuko dufata umwanya tumviriza abanyarwanda kandi nako kwari tuzi kuririmba sibyo rero babwiza ukuri yuko je kimje gukora nje gukora abanyarwanda siko munyakayanza ariko Bface vraiment ndamushimira cyane gose n'umuntu nuva ko yampaye izindi nguvu cyane zo gukora Bface ngiye kubundi muntu ngiye gukora cyane gose naguze gitari Bface banguriye gitari mu Iteka Music ngiye gutwika I'll be waiting Kujezu my lover from your heart Kujezu my lover from your heart I'll be waiting Kujezu my lover from your heart Kujezu my lover from your heart Oh yeah Oh yeah Bakunzi ba Nda TV je ndibaza yamaze kwipresenta kaje gusa nabaramutse gusa kabisa uwi presence mwamumvise ndi mu bwami bwa Iteka headquarter turi kumwe na D1 umurinde yakakora neza ndetse wumve ko impano yiwe siyo kwinginga cyangwa guforsa ni ibintu bimuri muri biri mu maraso kabisa nta nguvu nyinshi akoresha D1 ndakuramukije cyane amahoro meze neza ego cyane yewe ukuntu unyinjije muri mood numva nivyo kuvuga byose biciye bikama yani umehigano cyagihera ku byose yabihe wabihejeje umunsi waza kurota umwana ndamuririmbiye tubanda uno musi twaze gitari tuguma turi muri mood kabisa turaganira twonga ducishamo turirimba gatoye numere fresh yego bo nandi fresh tu urabona nice ngaha bari fresh ameze neza bikinishimira cyane gose kabisa ego Jenda bizuronde wana beshi Beba no Amaheri mituga nibindi Jose barafise Jenda bizuronde wana beshi Beba no Amaheri mituga nibindi Jose barabifite Jeffis umutima nicyo tungafise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nyigukunda mbaye nyihari I'll be waiting Kujezu my lover from your heart Kujezu my lover from your heart Oh yeah Oh yeah Wow Bro Imana ifashe kwanza virimo kwanza imbere nabyo ko tubanza kumenya ati D1 ninde ariko je ndagusengera kabisa Imana iguhezagire uzoshika ushaka Asante sana Mungu aravyumva Imana nguje aravyumva cyane gose ego abakunzi b'umuziki ndundi barakubonye barakwakira neza hirya no hino ndavye na comments ziko zirashika kuri YouTube channel ya Iteka Music biboneka neza ko wakunzwe cyane ariko uriko arakuraba azi neza D1 ataramenya D1 windani ninde bo D1 no mwana wa mbere mu bana batandatu avuka mu Kayanza komine ya Kabarore zone ya Jene exactly hanyuma ni D1 mu mwaka kanyarizwa Iteka Music ni D1 yakoze indirimbo zishika 3 acahagarika gatoya hanyuma azagaruka nyene nkuko nyina mubibonye hamwe ndashimira cyane gose kuntu banyakiriye nkashimira Iteka Music yashoye kwimvira iki gikorwa nkanabwira ko yorondera nabandi nka jewe kugira ngo
tubanaye tugira gute igihugu cyacu Rwanda kigira gute tugipresenta mu makungu tugiteza imbere bice mu buryo bwo kuririmba na D1 yahoze akora production muri Agape Record ndanamushimira kwa Vice Pro na Masteren n'abantu bambaye hafi cyane gose kena ndetse n'aba journalist bose bambaye hafi ntaraba icyo ndico ntaraba nundi muri aka kanya naho nkikora cyane gose biko ni byinshi bisigaye nibyo byinshi gusumba ibyo maze gukora ego amazina y'ukuri ya D1 naya bachuwe baza umuntu bita Kamaro ni papa Oho ntayuzi ntuza amazina yo ku papa rero yamvugira neza ko no yayagisa ariko nitwa D1 akumazina y'abavyeyi nitwa Ndekengurukiye Diedon kusumva ko tuvuga ngo umusare Ndekengurukiye Diedon uri kuri stage mbona nivyo oya ni kugira ngo umukunzi bavuga ati nyene amazina y'ukuri y'umuririmbyi wanje yego umukunzi w'umuziki wawe yamenye ati nyene je womfana amazina y'ukuri yitwa naka yitwa Diedon akwaje mbanumva Ndekengurukiye mbanumva nyene bindiraje kuri stage baguhamagaye ngo umusani ngo Diedon Ndekengurukiye ngo kuri stage ngo turamukeneye Opanya reki gisarije kura ariko cyo twitwa D1 kugira ngo tukoroshe ibintu nyene umuntu aza kwibona aza kubona ko ibintu biri simple tu bigora kwandika bize kuba facile kubyandika no kubivuga ego D1 amaze gukora indimo zitatu hama gacabanza gahagarika hari habaye iki kibazo kugira ngo uvuge ati nda stopinze kwanza music manze nje muri pause bo ibibazo ni byinshi man mu muji aragoye narimvuye muri interna Derima navuga ati umwana yose ubiri inyuma ku katumba kabisa umwana ifo ko yava mu vinyuma gato yakadasubira yajanye ikintu rero ndabanza kwanza navuga ati bana ndabanya nkoze umuziki ndakora umuziki ndakora ibiri ndabura ati bana none gashaka mbona music umenga ntikira tekira avance fresh ifo ko mbanza ngapoza kidogo basi ariko antuka narindindiriye nanduze ya twatuki tuhari nkayiteka music mu buryo bw'ibanga tuko neko ndi ibintu byinshi nagize experience nini cyane gose kujena music kwako tusoza no munsi bisigura ko hari umwanya muri twamaze tuko turiga how tuzokora ibikorwa byacu ariko yari na pause yanje kugira ngo nige music production ndayo kugira ngo ndakora music producer ya mukuru Brighton on the beat ndo ma project natanguye azamarire not only kukubana no zigina muririmbira ama ukore beat no ndayikora beat ngayitwi kamara kaza nawe akayimara kidugira ko bandi baramanuka ngo mukigaye baramanuka neza ko impano yose kuririmba gusuruma ko na beat ubifisemwo ubumenyi runaka yego maze ko ndirimbo nyinshi zarasohotse zimeze zamenyekaye nazo kuri aba creative team bari mu muntu ze I don't remember bari mu Kinindo yeah ego wambwiye ko wakoreye kwa Masterland ndetse no kwa Clovis Pro impano yawe uyumvirije uri umuntu ufise uburyo ntiworeka kuyisupporting kuki Masterland atagufasha kuvuga ati kandi ndagushire muri Master Music nawe ndagusupporting ko ndiko ndakoresha abandi ufite ntabwo yeze kufasha Masterland yafashije ibyo ashoboye kuko ni keshi nakoze indirimbo nyinshi ntazirishe ntatanze amafaranga asanga yavuze indirimbo ni samire ngaha mugabo Gati rero ntacyo kuri umwana w'umbuye ndagutwikira ngo kore ku mafaranga make no kore kuri 50,000 indimbi yakorwa ku 200 numva ko bagufashije ako yamfashije byashoboye kandi ndamushimira cyane gose ariko niwe yanatumye this time bandinga aiga batumye bandinga ni benshi nabantu nyine bagiye bamfasha ngakora indirimbo kuri mbaka canke kora ku buntu yani support bo bwabo bari bashoboye ego urugendo rwawe na Iteka Music gwatanguye gute kugira ngo uvuge ati je naturanye na Iteka Music guke anye gushika aho bambwiye ati ingore dukore beti yangu kibazo ndakunda kukibazwa kenshi simpamvu ariko tumenya inzira waciye mu kugira ngo nubundi peut-être rashaka kuvuga ati nanye kandayigire ko ncengera plan B yayo nanje nze cyahanye shobora kuba nari inkaze rega je ndakaze nako kandi byose sibe twenda oya bosi bavako basi singunda kunavyivugira kwanza singunda kubyivugira ngo ndakaze biki ndakunda gusa feedback rishobora kunyereka ico nkeneye nico ingikene ko nkora kugira ngo shwe kwa wa muntu babantu bashaka ndakunda abantu bivugire ko uko baba babonye ikintu je ndukuri isi ngo ego iyo mvuga gitari nyende ndumva niryoheye tumugo simba numva ko nashitse ahantu sino kwemeza ngo mbevuga ngo ndashikanye abantu bashaka bose kuko umuntu afise ko yakira ikintu ofise kuntu wakiriki ofise kuntu wakira kijya kindi bo nibaza ko hanini niwe bakwiye kubyivugira hanyuma ukuntu twashe kumenyana ntabwo dusubuhinga bunini nakoresheje birishyuye byose birakwiye nabivuze hari abantu batumye je sohoka menyekana shaka ugize yandi shaka kumenya niba journaliste niba producer twakoranye nabo bampunguriza bakankunda ko kwijana nasimbiye uruzitiro ari muri internet wazi ko nacimbise tegamane manje kuririmba yavuye muri internet je narasohoka nyene internet ko dufise akazi nande mubwiye habwo dusubira hajya naragucitse mugabo rero nasimba
hari ahantu biti inyuma nyene guca nasimba nyene amatafari yari yubatswe kasimba uruzitiro nkacika nyene ngagenda kura Clovis Pro muri Agape nkagenda kura Master Music Master End kuco tukaganira kandi nasimba kure kura Baidiso kuri nuze kuri Radio Critique yabivuze mbona nambaye ngurushati runini mani rusumba urumva nyene ico gihe rero inyuma ya urumva maze ko indirimbo imwe nindi igira kabiri bashaka abantu bambona aho guco nyene kucero bakampushinga kuburyo babashoboye kimwe wese yashobora gukora yagikora guco nkashobora kugira aho ngeze ni naho rero Iteka Music yashimbonera tumwana afise nuze yashaka kuba afise teraragerageza kati ubaye hafi ndabona yo gukora ibirenze byo ikrakora apare kugerageza arafise na destination amerekezo reka tumufate tumuguiding tumwigishe byishi tumube hafi hanyuma muri kazoza ndabona kumenga ashavume ikintu. Okay, this is the beginning. Nibaza ko rero next time aho tutorifise ibintu birenze byo mwumvise muri akakanya. Icyo dusaba gusa no kutuba hafi aba journalist. Ntanzigo nyene ntaje mu bintu by'inzigo ribiki abwo tubane hafi mu rukundo rwishi tupushingane ejo diwanzo ko ibindi bintu birenze uko mu bikeka muri akakanya. Ego. Iteka Music ndazi neza ko ifise D1 wenyine nk'umuririmbyi. Ariko benshi bariko baravuga ati D1 indirimbo yakoze waiting umuntu ayumvirije ntiwo kumenya ko ari umurundi benshi bagomba kugiranya n'abanyarwanda wico izo feedback uzakira gute navuze umuntu wese afise ukuntu yakira ikintu ariko je nibaza ko ndikunda kora nk'umurundi kandi ndikunda kora ku Burundi Burundi bwashaka ko hari umuntu ngo avuga ngo shaka ko abarundi twumve ko hari ibintu maybe barondera mu Rwanda mu Burundi bihari nta mpamvu yuko dufata umwanya tumviriza abanyarwanda kandi nako bari tuzi kuririmba sibyo rero babwiza ukuri yuko je ikintu gukora nje gukora abanyarwanda uri gukora abanyarwanda mbo ega ico yaturere nico kiba si ari cyo wumva ko goma kiba binjira turejuru binjira reka dufashe n'abarimbyi bacu barabizi baririmbyi dufite byinshi babizi rero umwanya bahaye abanyarwanda abatanzania abandi no ibi by'iwacu nyene gato karakura niko bivuga nimba umuzi dufise iki kizoba kijya kintu ushaka kibacu kijya kintu turabona mu maso yacu kuya kuntu tubona ngo Diamond ngo arashining abandi twebwe ujye yatangiye gushininga kubura yuko hari abantu bari iwabo bagize gute batumye shining natwe raka gato dufise no muzi gashobora kuba ko tubabaje abantu nyene bifuza ko tubabo ego nico je nifuza ego umuziki w'u Burundi kuratera imbere ndetse uri kugenda uja ku ntambwe step by step buke ariko nka D1 uraraba kavuga ati bivanye naho mbona umuziki wacu ugera jewe ngomba koresha strategy runaka nce ngaha D1 abona ko yohindura iki muri music kugira ngo umuziki ufatiye indi sanamu ku makongo icambere byose navuze sorry bizokunda mu gihe twese tubibona guca kumwe wa murundi wo hasi wa undi wo hejuru wa mu journaliste babano nuko abantu bose baje icyo kintu kwanza wimve ko umuntu muri umurundi rero unezego no kubona igihugu cyawe cyateye imbere gizoteye imbere gute naco nimizo mpande zose nimba je ndi umurundi ndiwe mbere yuko hari umuntu for example wowe ufite umwana muhira nufise umwana muhira ukwemera ko umwana muhira wawe ararubusa wagaburiya uriya wundi umuntu ngo no kujya mwana bajya afise fresher cyangwa nuko afise ibindi bintu runaka uwo mwana batararonka nibaza ko uwo mwana bababwo mukunda kugira ngo uwo mwita kugira ngo umwana wawe ejo azagere ku bya bintu byo umuntu amaze kuronka nazo bigira ko wenye utabigize nibaza ko ibyo bintu twabimenya tukabikora twese jewe D1 nzo bicu bashaka kubona bivuze bashaka kumbona ndi Chris Brown bashaka kumbona ndi urenze Chris Brown byose nzo biba bivuye kuri abanyene kuri twega barundi ni ntizazindi nyene bakukire kuri YouTube channel ya Iteka Music bakurike ko bahari support zanyu nizo zikenewe batefone ndimbo baziswe ku radio yo mu Burundi dufise bereke nyene yuko berekane yuko kweri Burundi bwacu turi proud no kuba barundi no kuba dufise ibintu byacu byiza byacu kandi bishobora kuba byiza gusumba kuba byikeka ico gihe D1 nazo bicashaka kuba kazi banishashaka ko bashaka kwabo kabisa nje ku kintu cano ndeko nabona ko ibikorwa byo bizoja bica kuri Iteka Music sivyo ariko hariho cyane yowe warufise ya YouTube aho ukoresha yara isa nuko menga yaraguzwe ko nta bizoshobora gushira kibikorwa bivanye no ko uri muri management ya Iteka Music ariko nkacana shaka kwiyumvira ati hamwe vyoshika uko hajya anya nta uhoraho yabaye ejo ukevoliwa ukava muri Iteka Music ukasohoka neza canke biciye mu zindi nzira ntawo ntabyo nteganya je ego ugasohoka ntwana ko uzoza gutangura cyane gushasha kandi wari warandise zina kuri Iteka Music bo ribaza ko icyambere ku muririmbyi n'izina izina rirakomeye niba ndimba ariko ndubaka izina no munsi bivana ukuntu twaye abakunzi b'umuziki wacu bivana icyo barona bahaye rero je ndikunda abantu ndabubaha cyane gose ndubaha abashabiki b'umuziki ni kuvuga rero bivana icyo bantu baha ndabwira ati umunsi bujya twatwise ka twigire kuri channel yacu yindi
ariko nikibuze yuko nijya yindi ibikorwa bakorakora mu banda muri kwikiranako bizokunda bizovana ibikorwa nabahaye n'ibikorwa ngiye kubaha bisaba ko D1 gusa akora ibikorwa byinshi kandi byiza nimba D1 nahora muri Iteka Music ndeko nakora ibikorwa byiza nka waiting n'izindi bisi nka contract y'wandi na Iteka tugaheza nkumva nova muri Iteka muco gihe abafana bibanje cy'abakunzi bibanje nzobasaba tubane kuri channel kandi nisinzabwa ati bandanye mukurikirana bije kuba byo kuri yindi Iteka Music n'abandi barindi bakora nabo kuko barafashe D1 mufise muri aka kanya nibo bamwubatse nibaza ko ahubwo nababwira yuko bokurikirana zose bakurikirana zose kandi hari atakintu kiyo kinjira yereka ndatizo ndikuvuga nimba bikunze ko aje kuri YouTube ya Iteka Music ekenshi muza kwagira nakajya karoze ga subscribe yagize kuri Iteka Music no kuri D1 ndishobora kwashigako kugira ngo muri kazoza D1 yaje kuri ya channel yiwe bizo bibandanye bigenda neza ariko siko mbabwiye musanzwe ani turi kuri one way turi kuri nuze ya inuze yinzira nuze ya Iteka Music ndeza ko bo subscribing cyane gose no kwikira ko byanje cyane gose ariko navuze ushaka kumva izindi ndimbo zanze zakera umve ko hariho difference y'ibarabaye ushaka kuja kuri channel yanje D1 kabiri 5 ukarabyo ndirimbo ugasika na subscribe n'ucu vuga ngo ntosubesika kora yuko maybe D1 kakora kuri Iteka Music no byose umba ni support je nkikukumva naravuze ati umuririmbyi afite impano kandi arakeneye support y'umuntu wese ubona ko abikwiriye kugira ngo amushigikire ariko ndakurikirana n'indi miziki wakoze nagenda yiraba nika collab wakoze na mbesha ninde ndayumviriza n'indirimbo umva neza ko ikintu cya mbere ushira mu muziki wawe ni nyandiko nziza ni nyandiko nziza cyo kintu cya mbere ushira muri music yawe ariko shaka kumenya ati D1 ni batari banga umuziki yo bari yandika washaka ko beshi barandikirwa akashaka kavuga ati ni yandikiye orke yandikiyo yahawe indirimbo none nta munsi barigera kwandikira avuga ati no kuko ari yinya tukwandike oya je namuna nyandikira ndaza ko bazonyandika muri kazoza namaze gusaza ariko usaza Sophie gusa bashaka kuma boda shaka kugura producer akama idea ya beat yego bikunze tugafasha no mu buryo bwa melody mugo kenshi kabaho jewe ndikorera ibikorwa byose by'wanje melody mwandishi mbese na beat kenshi abari jewe ego twe turaba bari bibishi baraza mu gihe cya mbere ukabona ko umenga babifisemo ingufu nyinshi ariko bageze hagati bagaca bacika intege bakamera nk'uko umenga baratakaye muri music kuri D1 ntabona ico kintu ntarigera ciyumvira akavuga ati peut-être agibezo shikejo ngashasanga ya nimelewa 6 beshi baraborerwa 6 ugasanga barakomeze je komeze kubera yuko bona bambwiye ati na D1 hato nta kintu zishaka ubuheba shebi ntera iforo nina ahubwo komeye bago bintera gukora cyane gose ufite rero jewe bivaye nico nshaka ndaza ko 6 kubwanje n'amafaranga ntabwo 6 zo kuvugwa gusa ngo D1 yakoze ikigo ciza ni nuze ije umuziki nkene kubukora nk'akazi nzanuza no mugore ndongore nk'abandi why not no mudandaza nagenda ka shop hajya haya kazana umugore akarongora nani niko shaka ubuzima bwanje bumeze nkene gukora umuziki wanje mbera akazi hamanze n'umugore sifise gukora music yanje ngo bazambaze muri kazo ngo umuziki wawe ngo babukuye mwiga D1 ngo navya abandi ndwi ko kubana ngo bakora batandatu nako ngo bana 10 kwa batandatu sio project fise project kuba kugwanje neza mu buryo biciye mu muziki niba ku muziki wanje ba ku muryango ba kigihugu nicyo kintu nshaka mu muziki wanje kabisa muri Iteka Music nta project bafise ya collaboration ya D1 n'abandi barinzi bo mu Burundi ko mbona neze ko uje neza ndetse baranakwakiriye neza ndavye no mu comment baraje kugusupporting nukuri ahubwo barakoze cyane gose kuko ikoze ikintu kikakigwanye neza abantu bakwega ko muri kumwe bigutera izindi nguvu cyane gose zigwije inshuto harura sokora ikintu kinze cyakindi makorabo umuntu wese ni kuvuga hatuzo turaba nabo barabizi ni kuraba ikintu kikura D1 ngaye kamugeza handi hantu niko korabo umuntu wese ushobora gufasha D1 kamugeza handi hantu nazo ko tuzikora ariko hanini muri akanya tutora ibikorwa bya D1 ntamvuze mu izina ry'umuntu ndavuga ariko muri akanya ibikorwa byitawe niko bya D1 byo kwa kizina rya D1 amakorabo nibaza kaza genda raza mugabo ntaziba meshi kwa ko D1 afise ibikorwa byinshi amse stoke indirimbo nyinshi zashikangije oyamuze ijana zibari nyinshi cyane ariko hari ibikorwa byinshi muri make ego comment ya Bface on the floor aravuga ati iyi ndirimbo itabaye hit noba bara cyane comment wayakiriye gute yo Bface nukuri warakoze cyane gose nibura abantu bamwita umunyamuziki wa fresh umunyamuziki
akunda igihugu kandi akunda atarayipfuza n'igihugu n'iterambere ry'igihugu muri make ntibikoze ko ari umunyakayanza siko ari umunyakayanza ariko Bface vraiment ndamushimira cyane gose ni umuntu nuva ko yampaye izindi nguvu cyane zo gukora Bface ngiye kubundi muntu ngiye gukora cyane gose naguze gitari Bface banguriye gitari muri Iteka Music ngiye gutwika ore no ko asha inspirations zizo kwanyisha ukihamye twin asha je ni kuvuga nk'ubu indoto za ndose mvuga gitari nzo mbyuka cyambyuka na itoizo uri mpande y'igitari cyambyuka ntwike kabisa yego mbere ko turangiza ikiganiro nkuko twatanguye neza reka tubanza dusubire muri mood kabisa amatuze dusezera abanywa ndetse tunababwira nakajambo ko kurangiza ikiganiro fresh yo kanondire note nyene we waruzi uko nyenye ubirenga kurankunda iby'abandi bitabibi kuri we byabaye byiza yo yeah ko wemeye uranyizera ibibi byanje byose urabyemera ko wemeye uranyizera ibibi byanje byose urabyemera oh baby yeah oh baby jewe nawe turumwe yo oh baby jewe nawe turumwe yo yeah oh baby nimanira bibona yo oh baby yeah. Oh baby akakanya nabwo uri kurambona oh baby yeah. Biragoye no kubihagarika umutima wawe uri muri byinshi yeah. Ubuzima bwawe buri muri trouble umutima wawe uri muri byinshi yeah. Ubuzima bwawe uri muri trouble oya je sinzora bibyo waciyemwo bibi abahungu bose mwahuye nabo sinzobira zoha agaciro uburyo nkunda murako kanya Jeffise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nyigukunda I'll be waiting kugeza my lover from your heart kugeza my lover from your heart oh yeah akajama kanywa ku bantu y'umuziki ndundi ndetse n'abari baraguhurumbira ku bwinshi baza gushigikira ibikorwa vya D1 mbashimiye kwanza Ndaha TV ndabashimira kuri iki kigoro mwagize bavuga kigoro bavuza kigoro sa kigoro kuko turi mu kazi kiwacu tuje tujejwe guteza imbere umuziki ndundi kigoro kanini cyane gose ndabashimiye cyane gose ndagishimira na Iteka Music kuko icyo biravuze yagize navuze ko bikunze bifasha abandi ariko sishaka guharikwa muri aka kanya umva ko barindira gatoya bakaza kandi bakayanyubaka hanyuma ndashimiye kwanza abarundi bakubatara umuziki w'u Burundi bakwa agaciro umuziki w'u Burundi kandi abatawutahura hago bakubimvamo kuwutahura batawutahura nabo nyene nuva ko nk'abansi b'igihugu nuva ko kudakunda igihugu nuva ko nashimira cyane gose umuntu akunda igihugu akunda ibikorwa by'igihugu akunda kwigo gitera imbere biciye mu mpande zose ziterambere ry'igihugu cyane ndiko ndavuga ku muziki hama mudukurikira kuri Iteka Music nayivuze cyane indimbo zikuri Iteka Music ndizi zizosohoka zikwa zikuri Iteka Music ama murikirane kuri D1 257 wandika D1 karongo karambitse on ni kuvuga yavuye media don D1 257 ni page yanje ego murakoze nazo katabirenze ivyo ndibaza ntabirenze ivyo naje kandi ababwire neza ko ndabakunda cyane kandi mwumvise mwagyohewe mwanishimiye kumubona D1 ku ncuro ya mbere kuri Ndaha TV kuko
mwaramumbagije timubwiye ati afise talent afise ingabirano muduhe twumvirize amateka ya D1 ninde tumumenye neza mwamumenye musupportinge cya kuri Iteka Music gira subscribe ndetse mwumvirize indirimbo zawo commenting umubwire kiri ku mutima wiwawe ndetse nico womuhanura canke ico womongereza mu bikorwa vyiwe ukimubwirira hake anya uzomufashije cyane so yari Elma Love mwari muko bisanzwe Imana ibahezagire cyane.